yapfanye n'abandi bana bacu tuvukana n'abuzukuru bacu, yapfanye n'umwuzukuru wa muramu wanje mukuru ngo ni Patrick Ngirabakunzi n'abandi. Uyu makanika twarabanye Uvira, uko pasiteri nyine abivuze yagiraga agakundiki k'abasirikare bari abayumbe, harimo ba Kaminzobe bapfuye bariwe n'abanyamoko, harimo bandabagaza, harimo batawimbi. Ariko makanika twaretse kuba tuba ba negative ngo twisubize inyuma. Niki umuntu wa mbere wayoboye twirwaneho, wayoboye twirwaneho umunyamurenge yitwa umusaza Mushishikarori, ni se wa pasiteri Ruhosha, papa we. Ubwo twari tugaramiwe cyane, yateranyije abapapa bo muri ico gihugu bose, ndiko novuga baja kwitega ba mayimayi cyangwa se abajenesi bari baduteye, tutagira n'imbunda nimwe ya Muzeri. Iwe wenyine ni wari ufite umuheto, yarasaga ubuheto n'imyambi, abandi bose bagenda n'amacumu. Mushishi yaguye hariya muri Gafinda. Dr. Sam. Dr. Sam. Ufata ijambo mu minota 5 duhaye tuvuga amakuru ya General Makanika. Abanyamurenge bazaca imigani ibiri. Umwe bazavuga ngo nyina w'intwari yarize mbere y'abandi, uwundi bazabaca umugani bakavuga ngo iyi ntwari ipfuye havuka iyindi. Ayo magambo yombi yasohoye ku ntwari, ntabwo ari intwari Makanika yonyine, n'izindi z'abanyamurenge zapfuye, n'izindi z'abandi bandi moko bapfuye. Pasiteri yaravuze, Gabriel yaravuze ngo ikintu yasuzumye nuko intwari zitaza ziramba cyane, intwari nyako ntizirama. Sinzi nimba muzi umuntu bita Sabora Machel muri Mozambique, yabaye nk'ikigirwamana muri ico gihugu, yapfuye atunguwe. Sinzi nimba mwomenya umuntu wo muri South Sudan witwa John Garang, intambara barwanye imyaka irenga 50 yo kwibohora. Uwari imbere John Garang avuye Kampala yaguye mu nzira. Abantu babirabura bo muri Sudan basa nkaho isi bashizeho. Sinzi nimba muzi abaje kubohoza u Rwanda, uwari imbere wateguje igikorwa kiriya cyo kubohoza igihugu, General Fred Rwigema, yapfuye ku munsi wa kabiri binjiye mu gihugu, ku munsi wa kabiri. Twovuga ati twobarangiza abo na abandi ndavuze, reka tuje ku Banyamurenge. Umuntu wa mbere wayoboye twirwaneho, wayoboye twirwaneho umunyamurenge yitwa umusaza Mushishikarori, ni se wa pasiteri Ruhosha, papa we. Ubwo twari tugaramiwe cyane, yateranyije abapapa bo muri ico gihugu bose, ndiko novuga baja kwitega ba mayimayi cyangwa se abajenesi bari baduteye, tutagira n'imbunda nimwe ya Muzeri. Iwe wenyine ni wari ufite umuheto, yarasaga ubuheto n'imyambi, abandi bose bagenda n'amacumu. Mushishi yaguye hariya muri Gafinda, tugira ngo isi idushizeho. Ubwo abanyamurenge bose bavuye ruguru bose baramanuka, baje hari ibuvira, abandi baje zabaraka, imurenge harashira apfuye. Muribuka uwo twita General Rikola
Nicola yitangiye ubwoko, nawe twamufashe mu gihe cye k'ikigirwamana, ariko yaragiye ngo agere hari Ifizi. Ndibuka twari hariya mu Rwanda mu Bugarama mu kwezi kw'icumi wa 1996, umugoroba batubwira amakuru ya Nicola, y'urupfu rwa Nicola. Nta muntu wabashe kurya n'ibyo kurya, abaragiye. Ndibuka Marehemu Gakuzi nawe yafashe umwanya n'igihe gikomeye cyo kurenganura ubwoko hariya, abarwanira ari intwari. Nawe mu mugoroba umwe abararangije. General Makanika yaje kuza nyuma, aza nawe ari indashikirwa. Ndataga ubuhamya bwe mu buryo bubiri. Ubutwari bwa gisirikari ntacyo mbivugaho kuko simuzi, ntabwo nigeze mba umusirikari jewe. Iyi myaka mfite ko ndaje kweneza 70, sindarasa njewe imbunda gutya habe na rimwe. Ndi umusivile nyako, nta munsi nigeze kurasa habe n'umunsi umwe. Nyawe ndi umusivile nyawe. Ariko izo numvishe ko Makanika hari intwari ku rugamba. Wenda abizi gisirikari nibo bo bitubwira n'abagiye ku ngamba bakarwana. Ariko mfite ubuhamya bubiri. Ubuhamya mfite bwa mbere nuko yavuye hariya, iyo yarari akaza gaca hariya ku idwane, nta bwoba yagiraga. Hariya ku idwane yo mu Gatumba aragenda ashika Buvira, arazabukira ya misozi, yahigwa ari kwicwa, ararenga ruguru. Ubwo n'ubutwari butangaje, nta bwoba yagiraga. Icya kabiri, ndagira ngo muri bukumva ibihamya bye, abantu bose bavuga amakuru ye y'ibitangaza yagiye akora. Njewe ndababwira umwaka umwe 1998 2002 baje kudutora, tugenda na helikopteri tuja mu Minembwe, na helikopteri tuvuye Buvira. Helikopteri yitura ku Muramza, ngo dushike ku Muramza twakirwa n'abasirikari bari bahari ba Ekomoge, muri bukigiye bari bariyo. Umukoloneli wari uhari aratubwira ngo umuntu bita Rukanika, niryo jambo yakoresheje, ngo uwo mubaheza. Uwo koloneli yitwaga Emmanuel, aracyahari n'ubu mu Rwanda. Aratubwira ngo uwo baheza uwo bita koloneli Rukanika, ngo abe umusirikari wiwe, ngo nico cifuzagira, ngo taza kunda kwaba uwo mubanzi bi mubaye bahangana. Yari intwari, yahawe ubuhamya butangaje n'abantu. Mu buryo bw'ubumana, iyo twarabanye Buvira mu minsi yahabaye afite agakundi kiwe, bariya Bakaminzobe, Bahasani, Bandabagaza. Yari afite agakundi k'abayumbe b'abasirikari, bazaga babita ngo ni force d'intervention rapide. Akazi kabo kwari kugenda bafasha abantu bafite ikibazo cyose mu buryo bwa kiroho. Abantu barwaye, abantu bafite ibibazo. Nanje ubwanje nararwaye, baninjirira ihuduma. Makanika ateranya abasirikari, banyinjirira ihuduma, baye bansegera, kandi bankoreye ibintu bitangaje ntazibagirwa. Yagendaga akora iyo mirimo, yari umuyumbe nyawe ushoboye. Ndagira ngo tumuhamye k'umuntu twabonye, k'umuntu tuzi, intwari yari ikomeye. Rero ubwo yatabarukanye n'abandi nguko babivuze, n'abandi batabarutse mbere ye, n'abandi banyuma ye, ni benshi. Ariko tumufashe nk'umwe mu mena, mu ntwari z'imena batubwiye zitangiye ubwoko. Imana
imuha iruhuko ridashira. Bwana asifiwe sana. Turishimye cyane kuri uyu munsi. Ndashimira komite yacu yapanze uyu munsi. Makanika yapfuye mu kwezi kwa kabiri ku itariki 19 ngo habe mu kwa gatatu mpamagara umuyobozi umwe muri Mahoro. Ndamubwira ntese niki cyabuze cyo kuvuga ngo twibuke intwari yacu Makanika. Twaretse kuba tuba ba negative ngo twisubize inyuma. Niki cyobura cyo kuvuga ngo tureke kwibuka intwari yacu Makanika. Atenda turacahuze atari ko tuzobikora. Twicara nico cizere cyo kuvuga ngo tuzibuke intwari yacu Makanika. Nukuri turishimye, ndabashimiye mwabayobozi mwe mwakomite mwe mwatekereje gutekereza uyu munsi kugira ngo twibuke uyu mwana wacu Makanika. Imana ibaheze umugisha. Abanyamariro bose ndabashimiye kweri. Uyu Makanika twarabanye Uvira. Uko pasteur nyine abivuze yagiraga gakundiki k'abasirikare bari abayumbe, harimo bakaminzobe bapfuye bariwe n'abanyamoko, harimo bandabagaza, harimo batawimbi. Ariko Makanika aravuga ngo asize byose, asiga umushahara abandi bariko barawurya, ko bararya imishahara ya leta kugira ngo ingo zabo zibeho neza. Ariko Makanika iwe aravuga ngo arabisiga ngo aje kugwanira ubwoko bwari bupfuye hariya haruguru iwacu. Abanyamahanga bari kwa batesa, abitwa ngo ni abasirikare ba leta aribo bagiye gucunga umutekano, aribo bahe babagirira nabi. Nukuri Makanika aca iriya mishasha yose aca kwidwane yahariya mu Gatumba, arazamuka agera ku Ndondo, aharibwa n'inzara, arazamuka agera za Nyamara, asansibiriza abana bagenda baramufasha. Nukuri intwari yacu Makanika ntituzomwibagirwa. Turavuga ngo se tugire gute ariko yihanganira inzara, abana biwe wenda umushahara urabura, babaho wenda nabi, usibye yuko umukozi w'Imana ubwoko bwe buto abana be batobaha nabi. Ariko Makanika ibyo byose yitangira ubwoko, kandi mu by'ukuri aravuga ngo bamwe bagomba gupfa ngo abandi bakazobaho, kandi nako nyine byagenze. Makanika yakundaga indirimbo ivuga ngo nafurahia baraka zote ngo za ulimwengu wa roho. Yagaza yikunda cyane, yagaza iririmba cyane. Nafurahia baraka zote za ulimwengu wa roho, karama hizo nalipewa katika kufa kwa Yesu. Hakuna woga na shakao, hayatakuwa manunguniko, nakao ninastarehe sana. Hakuna woga na shaka, hayatakuwa manunguniko, nakao ninastarehe sana milele. Bwana asifiwe sana. Usibye data wo mu ijuru waje gupfira abantu, nta wundi muntu ukora iki kintu Makanika ngo asige ubutunzi bwiwe yari afite, asige igiti cyiwe yari afite muri leta, ariko aza kugwanira ubwoko. Makanika ntituzokwibagirwa, tuzohora tukwibuka iteka. Igihe kizoza kigera izi tariki yapfiriyeho n'abandi bana bapfanye, yapfanye n'abandi bana bacu tuvukana n'abuzukuru bacu, yapfanye n'umwuzukuru wa muramu wanje mukuru ngo ni Patrick Ngirabakunzi, n'abandi bana b'Abarundi n'abandi tutazi. Abo bose n'abana bacu bapfanye na Makanika, bari bamurinze. Ariko nanone umunsi we warageze Makanika arapfa. Kuri ubwo
twifurije makanika iruhuko ridashira n'umunsi w'uko abera ubwo azasohoka mu ijoro. Yesu amugirire neza. Ni ukuri nishimye kuba twibutse uyu munsi wa makanika. Yesu aduhezane umugisha twebwe twese, amen. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ndagushimiye wowe wankurikiye. Imana iguha umugisha kandi ubu butumwa ubugeze ku bantu benshi cyane bashoboka. Nimba udafite ibipapuro bikwemera gutura muri Amerika, tuganire mbe nakugira inama cyangwa se nagushakira amakuru yizewe direct bitewe na case waba ufite. Dufasha abantu gushaka ibyangombwa by'akazi, abantu baciye muri Mexique, abantu basabye asylum, abantu baje ku maviza, tubafasha gushaka ibyangombwa by'akazi ndetse na green card. Dufasha impunzi kuba abanyamerika, dufasha mu by'ukuri ibibazo byose bya immigration muri rusange ntabivuze mu izina, tubasha kubifashamo abantu. Ndagushishikariza kunyandikira cyangwa se kumpamagara kuri nimero ya telefone guteranya 1 8 0 6 4 4 3 1 0 6 4. Iri ndetse no ku maskrini yanyu ndayishyira hano kuri televiziyo cyangwa se kuri telefone uri kundeberamo. Ariko uri muri Amerika ushaka ntago wabanza please wayikuraho. Nkuko bisanzwe rero ndabakunda cyane, naho ubutaha ibiganiro byacu nakagaruka. Kora subscribe kugira ngo ikiganiro cy'ubutaha ntukagicikwe. Ndabashimiye cyane, mugire umunsi mwiza cyangwa se ijoro ryiza bitewe naho uri. Dr. Sam. Dr. Sam.